Marjolo di jalan. Sai tiur malanggamuna, sai di batang ledungan una, nang suru-suru anape, malah diramoti Yesus, amun
Jadi pangiduhami dia kaneng majalang ipahato ma. Asaboy hita sahanod tu gedung paling leleng jam 2 jam 11.30. Parsa pengantin makat di salon na pe. Pula dong akan anaing majalang. Nahudul di kursi na mardalam mahwa kamainang.